neza abakunzi ba Bikira w'i Rwanda mukomere cyane aho muri hose, ndagira ngo muri aka kanya tuganire ku byaranze finali y'igikombe cy'isi cy'amaklube yabaye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi 2025, aho ikipe ya Chelsea yatunguranye cyane igatsinda ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3-0. Ntabwo nigenda ndi kumwe na mugenzi wanjye Vikira, nawe aradufasha kuba ari twabagezaho ibyawaranze n'umukino. Urakoze cyane. Gusa njyewe ndajya nkubaza ibyagiye biranga umukino Paris Saint-Germain ndetse na Chelsea. Ese ni utuhe dushya wagiye ubonamo muri uriya mukino? Dushya twabonye gutungurana gukomeye cyane nk'ikipe ya Chelsea. Twari twiteze ko yakwereka ibintu nka biriya igatsinda Paris Saint-Germain ibitego 3-0 mu gice cya mbere bitunguranye. Ni ukuvuga ngo Chelsea bari barize Paris Saint-Germain, bituma Paris Saint-Germain yagumye kuri sisiteme yayo, turakina abantu benshi rwose biratungurana, birangira ikipe ya Chelsea ibakoze mu jisho irabasinda. Yaba yatsinze se Paris Saint-Germain hari abakinnyi baburagamo? Nta bakinnyi baragamo, urebye uburyo bateze danje, urebye batakaje wabonye umutuku no Lucas Hernandez, n'ubundi yari asanzwe ari umubenceri yagiyemo asimbuye, hari Nuno Mendes ku mwanya we. Hanyuma ahubwo ikibazo ni William Pacho, ariko nawe si ikibazo cyane kuko banatsinze Real adahari. Ni ukuvuga ngo nta mukinnyi ufite ikibazo, ahubwo umutoza Luis Enrique akibona ko ikipe ya Chelsea yamenya imikinire, bo yari bwahita ashaka izindi takitike, agashaka uburyo nawe yahindura imikinire, bakareba uburyo bakataka Chelsea. Chelsea muri season ishize twari twabonye koko itigeze yitwara neza muri shampiyona, ariko ubu ngubu biragaragara koko birangiye ibonye igikombe. Chelsea yaratunguranye cyane, ntabwo bari biteze ko izagera aha ngaha kubera ko muri shampiyona abongereza itari yitwaye neza. Cyokoza icyo yari yakoze igihambaye ariko igikombe cya UEFA Conference League, ariko ije muri iki gikombe itsinda imikino bamwe bavuga ko itanahuye n'inzozi zikomeye, gusa ntabwo hagenda finali itahanganye. Rero ni abakinnyi bayo baracyari, turabona barahangana, bongeyemo n'andi maraso mashya agenda abafasha. Shampiyona y'abongereza umwaka utahacitse rwose cyangwa se kuba mutoza atigeze asimbuza ku gihe cya nyacyo gikwiriye, byo ubona nta kintu wabivugaho? Paris Saint-Germain gusimbuza nta kosa ribirimo kuko nyine abo yasimbuje niba yari ifite, urebye ikipe yari mu kibuga nyine niyo inakaze, wenda igihe umukinnyi ashobora kuza akagira ibyo ahinduramo, ariko n'ubundi Chelsea yari yishe umukino. Ikintu rwose Luis Enrique yaza guhindura imikino yenda yari bwaze kuba yashobora gufasha Paris Saint-Germain, ariko n'abagiyemo wabonye ko nta kintu bayifashije gihambaye. Bageragezaga uburyo gusanga ibitego barabyikorera amahoro, ubona ko ikipe ya Chelsea yabashoboye, yari iri hejuru imikino rwose yabashoboye cyane. Umusore nka Cole Palmer wabashije kubana n'umukinnyi w'irushanwa ndetse n'umukinnyi w'uwo mukino man of the match, kuko yatsinze ibitego 2, abahoye cyane, anatanga assist ku gitego cya gatatu cyitwa ni Joe Pedro. Ibitego mbibutsa nyine ni 2 bya Cole Palmer ndetse n'igitego cya Joe Pedro kuri pasi n'undi ya Cole Palmer witwaye neza muri umukino. Rwose igihembo aragikwiriye.
ni ukuvuga ngo umukinnyi wa Paris Saint-Germain wabashije guhabwa igihembo Duzeni Dezodowe, igihembo cy'umukinnyi ukiri muto uri gutanga icyizere. Uyu mwana Dezodowe ahanganye umwanya wo gukina muri Paris Saint-Germain witwa Bradley Barcola ndetse no mu ikipe y'igihugu. Ikintu uyu mwana Dezodowe arusha Bradley Barcola ni ugushota mu izamu. Bradley Barcola we ubona ko ahusha ibitego byinshi agacenga cyane ntatsinde. Kuvuga ngo rero Dezodowe ni icyamurusha atsinda cyane, ashuta mu izamu. Ubonye ko ari n'ibitego yagiye ahusha Robert Sanchez nyine yababereye bamba, ari nawe wabaye n'umuzamu w'irushanwa. Yatwerekeye kuri finali yakoze akazi. Abantu bavugana Donnarumma byashobokaga, ariko umuzamu w'ikipe ya Chelsea finali yakoze save 6. Umva yabikoze save 6. Hanyuma se umuzamu wa Paris Saint-Germain nta kazi yigeze akora? Yakoze yatabaye nawe ibitego bibiri byabazwe, nk'igitego cyitwa Liam Delap akinjiramo yeriminnye umupira, ngira ngo ni Marquinhos bari kumwe, atera ishoti nko muri 90 umuzamu akuramo awushyira muri kona. Ikindi naho basigaranye uwa babiri amaze gucika witwa Lucas Berardo, ateye awukuzaho ikirenge umupira ujya muri kona. Nawe wavuga ko atitwaye nabi ku mukino y'ibitego bamutsinze, ntabwo ari ibitego wapfa gukuramo. Wabonye icyuho cyayo kiri hehe se kugira ngo Paris Saint-Germain ibe yatsindwa ibitego 3-0? Ikipe ya Chelsea yabacungiye ku mpande zabo, defense witwa Berardo nyine urebye akuho kawini n'uwavunitse William Pacho, nyine akuho ke karagaragara rwose. Uyu mwana wa Berardo ntabwo ari ku rwego rw'urya Pacho. Bivuze koko Paris Saint-Germain igomba gushaka undi ugomba kumufasha gukina inyuma. Urebye ntago yamugarura, kuko n'undi nawe uriya Pacho yabonye umutuku, ntabwo ari ukuvunika, azajya akina muri shampiyona ya Faransa. Numva wenda niba bazamura wenda undi mwana wo muri akademi akabafasha. Ntabwo bakinnye defense, ni ukuvuga ngo Paris Saint-Germain impande zayo kinnyi nka Hakimi banasimbujwe byanze, kugeza naho ikipe ku minota ya 80 yari yacitse intege, byarangiye kugeza naho bakoraga amakosa atari